مقطع دوما یکیش بسیاره دوباره کم بهش نگونه او جوانی خودی دائما از وشیرم ماني ما قلت او جانيا سيدال ماني هندا جارا بسيار جي ام قال جارا بحاجات البسيارة بلي كيف قوي جانيا جنكي نو كيف قوي قرآن هرت نفس آيات دا قلتي إلا ما ظهر منها جنكي وقت تاخد نخيبي إلا عردت ديار نبن قرآن قلتي بلا ديار بن هكا از كما بسيار وقتی بخوش حد کتا جنكي كي دا بچينه هما يا آخونا مروف اول صحنا كتا سرو چاوتي بله نهمات مروف جوانی بسرو چاو وزانی او پیش انگلیس حکتا بجنون بالای او اوجی عین نوسا با قرآن گوتی بلا سرو چاو دیار بود پانه سرو چاو گلک جانن پانه شاعر ابدی مریا گوتی پانه شاعر یه بجنکی و ظلامی گوتی باشه نمعنوی هر جانی که خود اجل بالمتبله ولا هنده جانی تین ویتن تو دیار کی چونکو ناچی بید بس هنده جانی تین محرمن بوچید محرمن چونکو اشکاله که شد طبعا او اشكال هر تشتكي اشكال شيكر اسلامي قوتي حرامه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اما بعد جلي خشكو براد بصرمان بهر حيام تو دبيني هر چند وقتكي تو دبيني مروفي در كبيتن واف مروفي هني الديف جيول خو وهر وصل الديف حزا خو والديف حزا جماعت دور برد خو دي ديني بو خلقكي شروفة كتن وفعلا وكي قوتي من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب هر کسی که اتشولا که دا باغ بیتون که شولا وی نبیت اف مروفه هده تشت عجیب بیجیتن وفعلا جرى جارة دبين شوام خوشي دقولي بي دبين الهيفيا ما بن تشت عجيب هيفيا ما بن تشت عجيب دقولي بن فعلا تو تشت عجيب بتبيجي وقت تو الشول خدا نا اخفتي وقت کو تشي كارت نبي تما خود كري تو هاتي الناف دا تشت جرى عجيب وخلتك کی گوتن کو او تشت او دين خود تعالى ديراتي روشالات روش اواجي ديرن طبعا شاعر بيجتن وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل چجارا بجات شيناء تدنا في الذهن تدا حضرت تدا هر گاوه که روش هوجي دلیل کی بو يعني روش هوجبو كتو دلیل کی بین کو روجه هی و ابجی اسلامتی وقتی که هوجبو کو دلیل بو بهن ایناندن ابج نمونه اف چنده هنه اف مروفه هنه چندها حلقه داده ایتن درکبید و هر حلقه که جیدا چندها شبهات بلاوت کتن چندها بسیار جیته نکرن حتی نو که بسیاره که جی نگوتی انو زانم و اف کسی هنه بخوشید بجید اخو اس نملامه ایذن تو نملایی کار ملا نکن او تشتید تو تیدات آغوی گلگ ملا نشین باغبن او تشتید تو تیدات بحث که گلگ ملا جرعات وانت شنای کن تو نملایی کار خوب که برا کار خوبی که کار ملا نکن کار ملا بهد بو ملایا بو اهلوی بو خدان علما اب علم و بصیرت باغبن نکو بعاطفه بجا پاشی دینی تیک بشیلن و بخربطن اتناف دینی دا پاشی اشناف ندر کبن جلای خلکی ضال بکن و برزه بکن طبعا ابا دقیت بشتتا بلا جن خو زینت خو جوانی خو در بخید و ده بشت رب العالمین افچنده هیا گوتی خود تعالی شد بشتن صحكي بالعكس يا خفناوي ولا يبدين زينتهن بلا جواني خو ندرخن افمنو في هيد بشتن بلا جواني خو دربخن الا ما ظهر منها الا او نبيتا او كو خود يار بيتن كو جل كيتوينه اما الريوي جهه فطنيه برا صحكي اخفتناوي بخو رد السروي جل اجاره افمرو في تهني وقتكو تشش ديني نزانيت اصول و قواعد و مبادئ الدفنبن دبینی هر تو آخفتنا و بخودت و دشی را دل سر کی تو محتاجی هندش تشی جدر فنینی افمرو بهت بیشتن چه بسیار موضوع خود یاد ارباشه وقتی کو ایچتا پیش کچه که او صحت کته مانا صحت ریوه ایذن ری جه جوانیه ایذن برا تو بخوی را دل سر خود که مادم ری جه جوانیه ری جه فتنه ری جه هنده کو خل پی فتنه بچیتن ها پید وی او بیتا وشارتن
بدوی او بهتا و شرطن دا کو حجاب پیدا بیتن و اف جنه هنش فتنه بیتا پاراستن و جحیل ایش فتنه بیتا پاراستن جحیل ایش فتنه بیتا پاراستن و اوه بیجل که جنت ایمان دارا صحابیاتا و کما گوتی هر نفسی آیت دا يعني ما قرينه هي كو وقت رب العالمين قوتي إلا ما ظهر منها أفا بحثي جلكية أو تشتكو جني نشد فشيرتن جلكية هذا شو فشيرتن أما الريش همي جها مهم تركو بيتا فشارتن هر نفسي آيات دا رب العالمين بني آيات شد بيجتن دمائكي بشن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن يعني بلا أفجنت تنبت خو حيل العردي ندن بو دا أو بازنت بيوانا أو خالت بيوانا أفتكو وانا كرينا بيتخو أو خالت كرينا بيتخو دا دنجي وانا نچيت ظلاما و أو جواني و أو كشختي أو وانا بنجلكي وفشرتي كود بيت وانا دا نئت ظانين شحكي إسلامتي چند يا حريصة السر هندك و جواني و خملا جنه بهتا و شرطن ظلامت بياني اش كست بياني اذن الفيري او دليلكو اگر هاتو اسلامتي منع كر بيتن جن خو او جوانيه اوات بيت ويدا كود بازنت كتا بيت خودا و ياد بن عبايه و ياد بن جليه و جي يا منع كر كو دنگي بجتا ظلامه دا بفتنا بچن بو تو چد بيجي بو الريوه كو هما جه جوانية جه هنده كو چاوت خلقه كي برف بچن اذن دين بدویش مصادرت و بهت ورگرتن دين بدویه بته گهشنه که درست بهت ورگرتن وقت تا شروع وکرن جیب درستایی بهت شروع وکرن او زمان فتنه دوی زمانی دا جن یا پیوشت ری خوبه شیریتن بوچی داوکو بیتا پاراستن و هر واس دورو برت وجی بهنا پاراستن اذن گلی بسرمانا اب ازمان شریناهیا کسی بسردانه چن اب ازمان خوشیا کسی بسردانه چن بلکی دین خو جدل توی درست ورگرن و باش بزانن هین برپرسن رجا قیامت سراهنده که هین خمساری و تقصیریه بکن تو نبیجی هم هر مروفه که ازمان شریم بیتن آخفتن خوش بیتن ما اوه درسته نخیر پندین نبرا پندین نپدویه دلیل دیال بیتن و دینه که درست نیشه خلقه که بدتن و پیغمبر خود علیه السلام وان مروفه تو صامد امش وان مروفه هشیار کردی علیمی اللسان اوه دو بو ازمان خود هشیار یا کتیش همی مروفه پتر از وانه شوا ترسم هین همه با ازمان خوشی وانه بسرده بچن نه هر تشکی گود او دینه برا نه هر تشکی گود او درسته وایت خود تعالی حس کردن آف خلتی توصا اتنا کرن ریکا وان شاشه تنه بو تخریب کردن بیرو باورت خلقه کی بإذن الله بحول وشيانة خود تعالى ام دي رابين كتا إنين ميزان قرآن وحديثة درست دا كيشين ويا درست ويا راجح ودرست دي بخلتك ديار كين بإذن الله رب العالمين في كاره هني بخبتني حسب بكتن وبكتا جهة مفاي بمهمية والحمد لله رب العالمين.